Naimbag nga oras yung manan gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik kabsat LV san napud no nagantintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Nga makablawa man pa ni Victor Mercolio di Riyadh, Saudi Arabia at taga Jacinto Victoria Tarlac. Ni Mayan Jaravata di Northern Cotabato. Joji Cruz di Singapore at taga Pangasinan. Nasimanti ko na ni kabsat LV. Dear manang biyanang, nasapa ka naulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Day tatijak mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ay ka, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rodan nga jay, date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itada manan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay, Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Orasyak mata. Ay, gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? hey, nasaya at latamot Sagpaminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Saan pa'y? Pagpanpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Ay, pagturugang nga rod. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay tanagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan baka no makita jay bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, kwa, nana. Di mo ibaga nobyo man ni LV da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon manen, nana. Single mo't tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. Nudaddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawanti rumba nga pagdanagan yo, taam mo mi ti aramidon minana. Ay, narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon LV. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady dita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo. Kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, yan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga. Anya ko matibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wen, amo pa'y man mo't iti day tabakit. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito'y talibre ti danom, ken asidag pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay mat kiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun Nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti date yo? Mayat lata friend. Hang kami nga ng restaurant.
Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay ka, maturog ka nga ro dun Madlaw puyat ka. Kaya dapat trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Pasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Ang kumanam mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko na ti kasasaad mo. No babali nakatagawid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko na. Di bali taman manulaan mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wen. No, kasta. Masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yun nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat maklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Ay, oray ni Fred, awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Di ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Nga mahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya! Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manong abulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pang rugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan amakadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Uwan, nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayo. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi diya nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi diya nga tattao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Nagrigatin ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsin na trabaho, kapilitan nga ramidin ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Ay, awanan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang putak ijay. Taam mo a broken family kami. Kautsi ka ngay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakat. Hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston di na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat agsapol iti lalaki a responsabli. Ay, iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta. Iso nga agtulag ta niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan.
Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagta niya. Nangyaga kiti tinola, nakom. Ay na, agyaman kam unay, nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Ay, uwan nana. Uray ni LV, nakaturog pa'y ta napuyat idirabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay, nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayom ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kang pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaangan ngagtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan na. Mangkita kayo laangan iti daduma apagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Wano saan ipadas yung ti online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyok kit din, pren. Anya, kaano pa'y? Apay ngayon mo yung bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano nadlaw mo? Unay kamatan? Di ba, nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiyagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Ang mga nuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Sana akas kadagiti lalaki na amuta idi. Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kamintong nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin disidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duranak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Un nga rod, nana. Agsingsingput kan ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Un, nana. Kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami. Kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi. Un, nana. Di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnaadalat ta ditoy, taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanya. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi ngamin idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmot nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nako. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate naramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumat ti lalaki para ken ka. Ay, wen kayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak. Sige. Siyak ti makaamo iti anak mo.
Ket say-saya atom ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahan to nga mapasamak data. Sigurado am laen. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may inuman nga pag-ububraak. Agpapaaramakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga ginto tumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da nga tidi. Pangaasim. Pilyo man na imbag ti lalaki apakiin na yatam. Nangrura kat adan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanya. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amu ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, Teddy. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtik sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. O na, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadon. Kat kunak manumay dagi jay kagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriplayan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka na. Apay ka po eh. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron, irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan takadagi jay kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wala na tanagsyat kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga rod, single ni Teddy. No, agbo nga tinapasamak itinagbaatan, may di mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan, ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna, nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Uray siyak mat, Hindi. Palagipan ka manen LV. Noan yaman tinagkamaliyam idi, di mun ulitin. Kasano, no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen, balasang ko. Teddy, ati bagak kanyam. Anya dayta. Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawin iti kasta. Anak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. Noang ka nga mamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti dahi di arabi. Tagpada ta na bartak. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Saan nakaskan ka ti babae a type ko? Kan may saka atomboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy. Kun kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Apayad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, ang mga numariing ti anak mo. Habay, anat na pasama kaya. Talaga nga awan namakit na dyan nga tidi. No di nakakaya ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Coco.
Nakasta! Masikog ka manan! Uwan nga rod, nana. In black nakpayan ni Teddy. Nag-alis matlang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka diti trabaho ita, Elvie? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pa'y tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish, Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sigan tumot laeng ti nakakaasi iti udi na. no dim nga kumakanya yung idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki may kari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mang ayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak na gumatang. Umayak na makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makitkita ka. Mabain at makisaritakin ka. Tamangan ko nakno di naktumat lang pansin Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may sak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningad kan ka adeng. Akat. Uwan mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kinan kaon. Ngam, han nga gaputa kinan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga ay, amang ano ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumporme matante itad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible no di mo madlaw nga andapan ang gusto kan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang ba't kanya? Awan parikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamot no ay ayatem timay sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. Lokasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, hagyawan nak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay ka. Ibilang ka kaspudlo nga anak dagiti doang anak mo, Elvay. Promise ko na itakin ka. Aklunak nga ididamo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan akla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Nga ang bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok ngay nayat ti asawak, ta nakasingsing unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak,
Tanakatumpong akiti lalaki anang itakdar kanya. Kaya tita upatan dagiti anak ko ta damat duwang anak mi ka ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kanang bendisyon ititunggal maysa. Hello kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Juan sa napod no nagantintay drama ita. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawa man pa ni Glycil Erese, kani Glidel de la Cruz from Glycagin Bostinera, ni Brenda Morillo, Janice Javier, kan Bella Ayawan. Kastiman ti kunani Kabsat Juan, Dear Manang Bianang, naladawak ka ng asawa ta nasuro kag 40 titawan ko idinadaanak iti nobya. Gaputa jak kaya ti makankancawan ing karigatak tinagaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, nukasta, mga sawa kan, Juan anak ko. Wala na. Ay na. Nagsaya tinadamag data. Ay, maragsa ka naklaunay anak ko. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga minti mangkankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung mati makankansyawan. Makadandanog ak madamang kankansyaw kanyak iti baak. Ay na, kasla di ka pala na iruwam ka dagita at tao. Amumbay nga do ti managkansyaw dito'y lugar tayo. Wan nga rod Amin samot na natatao dito yung lugar tayo kat managkansyaw. Sapay no isuda mat ti kansyawam. Mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta sanda kantaw na makansyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Wan mat kat diya. Ala, agsagana kayong harod ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsinjuway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kansyawan yaw. No kasta. Graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, uwan na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kuna lano sana kung na maadaan iti apo kaw. Okay, naimbag ano ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitay. Di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron Makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayadain. Malangaran, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Diyak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaw na kita'y baak. Tayo suda ti agabay, anak ko. Anya? Ay, maring makaasawa na mo tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton timang kang kansyaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, mais estresak ide tunggal kan kansyawan da. Isungay ta, nga, dagita ama nagkansyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan.
Sapay ko matagtali na adti kinasimpod mo. Uy, apay ko mga baliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot latta, idna ba ka? Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mo tamamut, Juan. Kailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko dinalpas ti kasarda. Naghani mo da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da maadagos. Ket sika aghani mo tangarod no kasta ti kunam. No saklamay sa oray saan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, idna bakit? Nakasangpot kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yo? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Manungaal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadda anak laki ti adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno mamaminsan. Tauray huston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangarot ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso ng gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti ad asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsa. Kahit kasanaw, nasingpot mutla ka day ni Mang Juan? Kuwan nagagat pa nga agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatahin. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Ket, inintriga na mula ang te matmatgadan na kin ka? Kuwan sakti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga rodin jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ni Stambay. Ay, konsumisyon na jay asawak. Kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang tikan kanon me, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayt ka nasingpot nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutaw ti pagkagatan na. Awan ka di pa'y Edna. Ay, awan pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinolan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Uwan ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay kada diferensya na kadata? Awan mo siguro, Juan. Saan nala siguro at simpo pa'y ita, Wano, adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't Pulimin to pa'y tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarudan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at simpo ita. Urayan talatan. Kahit, kasano nga insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awang paimot kasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan paimol lang agsikog ni Edna. Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak ka kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan at agputaw tanay.
Mapaanon ti tawad na. Kasta garod mo ti ibagbagak, insan, nga talagan sa nga awan pay. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't putot, maho ka anakan. Padanto, uncle. Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kantyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kantyaw yu kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kantyawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agunget. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tamang ano makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawan mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanon ti tawin. Ay, awang mga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laan. Uray man agawan no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinta aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakal? Aghani ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan lang. Bareng maagdaantan iti anak. Padasan ta ka di taghani mon iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la dahi ta. Kan sayang ti trabaho kung naglangan na. Italaang manan nga aglive ka. Tiyadan, bambanog la dahi ta. Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakal. Aklunan talatan no talaga saan ta maparaburang iti anak. Saan ba't laada ta ti kastano bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Nalala, maturog takit din. Nagsapa pa ilaang maturog tan. Tawan ba't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak, kag sadot-sadot ka mga men. Na, bambanog lang dita. Maturog takit din. Apay kasta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. Masikog man gaya mo, nanang. Dayjay may, nakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Basit pa'y la jay inaudi nga anak dagam masikog manayin. Mayat ki di ati adu anak na nanang. Now, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nay, nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka marana tapno adalat ta savings ta bakit? Ay, an-anwan ta nga iti adu nga urnong nawang mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambandog dayta ko nakmay. Awan dayta. Ngala, inka agita saran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitoy, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitoy.
makatulong ka no dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Harami dun tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wano, padasam nga tati agpailot. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kano lang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin ado kano na pinadas mi. Ngem awan kano latta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako tayo supay ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanaon itinamnama amaadaan iti anak. No pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kayo di nyo manugang yaw. Ipilit nanto matyag sikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang nga awan. Bambanog laday ta. At iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita, ta nagsasaro no ti parag overtime ka. Yag mo nga rudan. Apay nga aglaladot ka ang mga awat iti sweldok nga Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may sala kumatagbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mo? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marnubigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanan. Hindi. Ija ka mo Awan ijay silidyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko tiyo madayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mat agawid ang. Mano atawan na ni di Manila. Di mat agawid ang. Ay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan ka mo na nang insukat nagsamot tan di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng.
Magulimag kay man matanggal. Ha? Imbas na patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, damag kumat nga may nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin na, nasaan na nagaw, awid na edna. Umawag paigan ka. Sana na kan? Nabayagan nga man komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga din, Di kan mang namnamakin kwa na barok. Amangan no insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na lang. Inaksapulan ni Edna. Anya, ay anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makaamuritan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kon. Ay, agpakuyog ka nga ron Tadi mon sa mo amo ti turturong ijay Manila. Una nang, natulag ko ni insan ko. Dua kami, ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit, anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay, ti papananta. Imbagam, ti ipapantay jay. Ay, insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron din insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyaman aktan sa pulan kamutlangan. Ako ka. Apay ngay, amasikog ka. Uwan. At di kay mabalin apastrakan ta. At dati asawak di ta unag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mito'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ta baga kiti day gundaway kat nagawid kami akas lagtay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarom ko kano ti asawa. Ngamdya ko ni inaramid day tatauray idarom ko saan na may subli ti napalabas. Nasakita na kiti usto, ngambayat ti panaglabas tal daw na aklon kumatlaang ti amin. Kat tilatan trabahok ti nang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon tinaipundar ko. Gapoy ti panagagawak ngagtrabaho. Sanak mo na ng asaway ti sabali. Iso ngagmay may saaklat ta ngaging gaita. Tapi mo sa imatan ti inak. Halakastan, ti kapsat wanagayem mo, Juan. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritan ti may sakapsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon, kada tayo amin. Hello, gagayam na imbagmanan nga oras yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat kaila, san napod na nagantintay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay ni Brenda Garcia dita Das Marinas, Cavite, Mimi Dupaya kan Michelle Chavez, kan Mina Viniegas dita Cyprus. Kan makablawan matan ni Insan Julius Insyong, Insan Junalin, Insan Veron, kan Insan Gloria. Naragsakeng kay panagbuy-buya ita agundaway. Kastiman ti kunanik kabsat kayla. Dear manang biyanan, may papan kada kami ti kabsat ko ti pagtarayan ti kayat ko ngay padramakan ka. Napili ngamin ti kabsat ko itagbalin anobyo. Iso ano at di na magustuhan ngagdaton kan kuana, pabainan na. Rugyak man nga ron, ti agsalaysay. Naimbang nga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrat ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitlaan. Tayo nagkutoy sandya apasarabok kini manang mo. Ala, nagdakkel mat day taasan dyan, manong. Talaga pinilik, tay kadakla nga ginatang nga rin. Tamok nga may na paborito ni manang mo rito.
Oh, excuse me ading. Ala, idisundi talami sa anan, Manong. Talagang among ti paborito ni Manang ko a prutas, ha? Wala, nanguro na dahi ta nalabasit asandya. Kay kayat na dahi ta. Unya ron, kanayon agumatang itisandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasano ti panangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayang biit ni Manang kainak ayaban iti silad na, Manong Mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rupa data nga mulo, Kayla. Inka biit ka sarita, Manang. Takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit nga ipan ko kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan ati mangibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupa na takasursuron ko. Makapabakwardya rupa na. Nalabas ka mat nga agsasao, Manang. Nasingpot mo't ni Manong Mulo, Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dyan. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam laangan ni Manong Mulo. No talaga nga awan namnaman akin ka, diretsaam ang ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kay kakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukas ta, talagang awan nam namakan kanilya. Nakasaganak mo't nga aguray. Uray mo no abulan, wan no tawang. Basta da ko man nam namakan ka. Awan nga rod, hangka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type, hangka nga paganano. Isungagbiro kay ti sabaling aramam. alang nga ron Narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na, kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae ita? Alang nga ron, di ako nagbayag. Agyaman aklangan iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake kamat mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad, nanang. Ah, nay, kalaat sa ti papanaw mo, anak ko. O nanang, nagpatulong akadago si ti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't ngaminan kininilya. Iso nga umadaywak pa ilang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit ngamin ti pan nakapaay ko. Idi pa ilang ame nga ibagbaga kasardengamon nga arman ninilya. Tamadlaw nga awan pa naggusto na kin ka, anak ko. Tiyamok ak agtinag mo lakanyak nanang. Ngam saan mo lagtagayam. Ay, anya nga roda trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa groserya nanang. Iti ka di grocerya apag trabahuan na iti daduma babaraos kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Nala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahuam ijay. Ni, Manong Mulo, papanam, adda ka mo't dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasudadak kayla. Sikangay, papanamoy. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, Manong Mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga ro din agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, Manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti groserya pagtrabahuan na. Ha? Ala, nukas na. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't kas sales lady ijay. Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wan, damanong Nestor matlaang kini Jopay akabsat na tinangisarak kanyak ijay. Aya, may sangarod titurungan ta, ading kayla. Kasaya at mata nagkuyog kayo ngay may kayla. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin di trabaho yun madamdama. Kan may sa abanay ti pagnailan tayo amin na trabahador dito groceria. Man-mano ti stay out. Iso ada tayo tagkakabalang stay in.
Nilya, asino di sa nga ilim itay? Nagadumot itulbag nga agkakalumbite ni di pantalon na. Ay, big time na dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ane, kastaya. Naimbag no barupay da ijay. Kaslan na taangan mo time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo da ijay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbaset, ah? Kaano may nga klunan nak nilya. Nabayagan nagar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, unod dual daw kat aklunan da kadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matatan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsagan ka kit di ah. Tapag namayag to tibiyag mo. Adong, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Iso nga agbyag ka akas la prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga ikasarnak ngay. Ay, iti kabiita na panawagan na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nanti umapal kanya kon. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumarta nga rodan. Tainta agrambak. Rambakan tati umuna nga aldaw ta. Kas agayan ayan. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan, Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Iso nga ginanata mata. Hantamot nga nabanog. Tanapantala ang nangan iji restaurant. Panagriknak gaming kat na bampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agarang making ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo't ang tiriknak nga. Si kagayam tayo ayatan. Mangmulo, anya laangan nga iti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanya. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto eh. Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wan, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na nakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Mulo! Apa nga yung tulod na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya! No kasta? Insublat na ka nga inaramday dyan nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Unang, tayo ayatak mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay nga'y akas tati sa umanang. Amom nga binastat ko, inaklon mo mat. Isungarog nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sa bali ti standard mo. Sa bali mo't kanyak amanang. Ay, diya kaya't ni mulo nga para kanyam. Hangkay yung agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta hangko nga kayat na dyan nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka Kayla. Ada ka di pamikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha?
Papanan na? Nagpakadan ijay grocery ay di kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kastaya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pangagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Ella, bumangon ka ditan. Taing ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rod kayat ko nga kanan. Igatangan dakman itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka. Uwan nga rod. Ngamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa yang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong tikasaryaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangan dak nga rod iti mangga tapno sumaran ta tiriknak. Nilya, kailiw ka una yun. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan kawanuan niya. Anya tayo ta? Masikugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada kanumot nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanya. Kasano dahi tan ngay? Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, akwa, sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ije lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayan dan ngay manang. Itay pa yung urayan tayo tinobium kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamatag uray. Na-traffic da siguro Tinamag mo ka din no ayan dan manang. Han nga rod nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kan masikog ka pa yun. Adanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimolo? Sininaamon. Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman ang makabakasyon manipod abroad. Ay, no kasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidin na minsan akalman. Ket na ko na ajakon agsubli iti trabaho. Ta isula ka nun kag trabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genovium. Nagbayagdan nga eh. Matiktikanan dagiti kakabagyan tayong agururay iti idadanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagit nga tataw. Kat dumanon da pay lang mat. Hang kami pay mat nga kasar. Kit kayat da nga rod mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no ayandan. Upat nga orasin nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Ni, da kayo kaditi nanang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay nga nga inangay pagpagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga may napatag nga ibaga kanya na. Awan, mabit lang tanapan na nag-CR. Ay, aday kamot gaya man. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Wan, isa apasin siya kan.
So may no nagliba ka ka. Di ka mabalingay kasar. Ta kasado ak iti mo ng asawa. Kat mo ikatlon nga asawa ti kadwak ita. Anya? Kasano ak nga rodan ngay? Kasano nga ito si Kuko? Naman may manlangan tiyo mayo tadta. Ulbut ka matgayam. Awan babain mo! O sige, bye! Ay! Kasar-sarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano ak tadtan ngay? Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Aga playak nga aga brod tatang. Kat dawatak titulong yo kani Kayla. Aw-awiran nyo pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, manang. Di mi baybay ante anak mo. Ay, agyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si ka maganda ita. Kunak, tupayakat nga si Kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mangipagarup nga agsarak man ang tidalanta. Katitoy pa abroad. Naibaga ni Kayla, panag-abroad mo dito. Ngamjak ni Namnam, makita ka. Wan nga raw di. Unay matan, intortorong sa matnegasat. Kat kumusta ngay? Aywan, intag merienda ta pag istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Ah? Saan man? Naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numay bulan. Kinukas ka no? Agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Sa kayo to agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Kwa? Oo na. Nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw inking kuhanan dayta. Anya? Nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato reknak, Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot, hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adun tinaipundar mo nga sa nikwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam. Awan mat siguro dakas na no, ibagak ti pudno nga marikreknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla ngay ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan aja na palabas. Papuskul konti rupak. Siya kung tag-aram kanyam. Molo, I love you. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya kati pakasaram ko, ma. Anya? Hello, manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Molo iti abroad. Kasaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno panagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyog kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anyat kaya't masawin, manang. Nakamiris ni Mulo, Kayla. Siya kano ti mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso asyak nga ti rumbang nga ikasar na Naginaram kami iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di day jay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon nakawisin arumwar.
Yung kalayak mo nagkagkad. Kanayon na nga ibaga asublan mi kano tinapalabas. Kat kunak mo awan rumbang asublan mi. Awan mo tinagkinaawatan mi iday. Mulo, amang ano masulisog ka iti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka katimadanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantula ang jayatag. Kat urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kaila. Agyaman at nga road mo, lo. Apaman ang nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabala pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayan na kat agtrabaho kamin to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw, naiwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni manang ko iti lalaki anang ikasar kan kuana. Kat naragsak dametten asa nga pamilya. Alakastan, tugayam mo, Kayla. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, wano kapadasan ti maysa, kabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pare ti script kan iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag. God bless kada tayo amin. Manipod ka ni Kabsat Conrad sa naapudno anagan tintay idrama itangam sakpay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablawang pa dabing Soriano, Jackie Claro kananirisa Sotero. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirman ng biyanang. Naglakaak nga gaburido. Basit laban nag-umdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino di ka sa Om Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga rin ti problema kananan. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, si Jekyll din ko ah. Di namat paggatasan di doang anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak ijag sapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na kaya anak na. Ay, problema matikas to eh. Ay, gagangay na siguro, tadaan mo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod ah. Mata na aganak ka talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, hanyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subject di kalding ko na nang. Diyak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumusta di kalding mau, pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon ada kiti anak na. Kahit, kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawat da. Problema man ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga ag problema anak kaw. Ay, anak na lang. Ang kasanungatan nga, dumakkel dagi ti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pala panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gataang mamin ang nagitay tarakan ko kalding. Tana uma ako nagtartarakan. Kan awan pagpastura na yun. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mo't wartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gataang mo, itinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwa, nangina. Awan mo't paggatang ko pare. Utang mo miso. Ay, diyak kaya't yung umutang pare.
Tayo supaya pampanunutak dahi ta. Jak lakit di maiturugan no kwa. Ay ano sa mga rood ate agdiskitar pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglaka. Ala, sige. Padasag tagdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Ta adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Kanya. Kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung umuna saka gumatang ititarak na. Pautangan da kuno saan. Ibagayo, no, didak pautangan, tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, kunrad. Tapasok katak, ti bubong ti kusina, adun tagtid-tid. Alang nga ron, saanan? Pare, Jaime! Pare! Oh, pare ko na. Anya nga, agdan na diskitaram. Awan pare, nga malay, utangan ko. Sigurado ka? Uy, basta di naksingirin na dagos Well, danag mo na ya pare. Yung magtulang ta. Kung di ka makabayad, sublik na kiti kalding ko. Sige pare, makamuritan. Alang araw. Mabalin mo, ayawid na kiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo tikastoy. Pangipasturak nga tanngay kadagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod ngagmula kay ti sakatay. Inak pa lang mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa ka nangala iti taraknam. Ay, sapay masikog na gaya akalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kaslag lulutoy arimbor di anak tabakay. Kasla, nagdakkel ma rin ti problema nan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Ang birbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Urayan na mataribaan ti kusina tayo Ano maikat si sigo na mo baong? Isunto sa rana. Rasonos to mga desisyon na niyang anak mo nga. Saan nga pampanunot no danduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no danduma. Bala, awawatam ka din dya anak talakay. Amom bata kas jay ti ugali na. Pampanoy-nuyam kami, di sukastay. Di mo kami ung tangkad. Kaasi ba nga raw no maungtaan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dya anak ta. Isu nga awawatan ta kumalatan lakay. Sa mo itong nakitikalding mo pare. Uban pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, maya ka pare. Surtime ta sagdudwa ta anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sala ta anak da pare. Uban pare, ang problema kamat na pangalaki ti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami niti sakate. Ay, problema mo dahil pare. Kaya kasano, tayo bayad mo kay pare. Makipagpakaasi ako mga pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Ewan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Nakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo'y agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kani pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulang ti utang ko kenkwana. Ikontak ta Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anak iti anak da ama ilakaw. Inuta ko nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan.
Apay nga ila ko madagos kagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ka. Iso nga ilako kun at. Kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijiban tayo. Awan maipakanan. Uray, pa'y kumbado makil lagi tandak na Samo ila ko. Tapnood ako mama matubo. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kaya ti may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak nang nakastama laang. Basta ilako kon, period. Apay akas laglaladot ka manan, Conrad. Kasla damang problema, maun. Nalakom mo't tandagiti tarakan mo apag problema, am. Ada ka di manan parikot mo, anak kaw. Ada nga rod kamuro di ti agong kunanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adaan, alimawa ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag tinagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apag parparikutam, Conrad. Basit laba nagdayta, anak ko. Dakkalabanag para kanyak. Tanay, ada planok nga armen. Ngam kastoy mat ti agong kon. Damat nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba't amadlaw? Madlaw nanang. Apay, asino ti armam aya, anak ko? Ni Agustina ko manarang. Ay, Juan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka, anak ko. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tapno makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok nanang. Inak to arman no impulsion day tao. Ada ako nito ayang tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyos ako man. Apay nga yung kastoy. Problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan ti nakulap ko. Nyamat tan. Ay na! Naimbang orasyon, nana. Ay na, mangigkigtot ka mat, Conrad. Ape, nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumra ka! Kwa? Agtuktok ako may tayo, nana. Apag-isumat na rumar kayo. Agad sumra ka, Abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko ma, nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumra ka. Agyamanak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayang. Agtugaw ka, ah. Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka, agsasango tayo ka na Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Napayagan na pare. Yung di na mo lakas siya ni Agustina. Yung jaklat na mapukawan, tinamnama pare. Siga nga, anya gagarang pare. Ako, awan, umaya ko mga bumulod iti bigao Agustina. Ah? Ay, anya ang bigao, Conrad? Tay dakkel, uno tay baset. Tay dakkel, no ada. Damat gayam karibal ko kanya Agustina, tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko, gagangay na. Tabalasan ka nga ron ni Agustina. Talaga nga adulang talag iti agarim kang kuana. Tamalak si na pintas. Nagagat pa'y ka nasing pa abalasan. No ngay mapastedak, di bampanuglaan. Talaga akas na ti agarim, anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw, dagiti agarim kang kuana. Nagbabaknang na pa ya. Kan nagtataod na. Kas makita ba, barap. Sakti inaya ni nanang mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Na? Amangan no basta din naktumutlaan.
At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkuha na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ng siyak. Wala, gumnabisyo mo. Manugal, kan artek. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapay. Kan adama ituram. Isu adakkel ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman na Agustina. Kunak lano basti din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastauna ni Agustina. Agyaman na ka. Naggasatak mo tayo. Tak kinayat na tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasang. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ron di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kanjay pantalon kong. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kanjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak natakatawaan no makita na di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan ba natila pagproblemaam? Bastit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Tanan, kasano da ituin nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmot ng taylatag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod na nang. Kunak, ano mapukaw mutlaan? Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspon tayo pa ilati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasanta. Umuna arabita ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na Agustina. Ang apay kastengay. Ang damat lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mat ang mangibag akan ni Agustina. Ay, kasano nga taday tuyang? Maigid-gidan mat ngamin dahi ti alutag mait. Manganan lakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mat amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas day. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mat apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang wano ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatalna na damang gurgura kanyak. No guraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, mandik ti kastya mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumarak. Inak man kasarita ni Insan ko ahildo. Damagay nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad.
Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayong. Konrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wan nga ron. Di parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakkel. Ang mga nun nabisyon tao. Ang mga nun natangken to ti ulo na. Kat agbaling to ket ti asakit ti ulo. Maditi overthinking la unay, lakay. Amom, parparigatom ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka ken Agustina. Anyat pagkit kita ang kanyak. Bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan, bakit? Masapula tumaram dagiti intod na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan, bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta ti doktor. Diyak la amon. Kat, kumusta ti Riknam? Kahit nasayat mo tin bakit? Diyak una yung nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jack ilibak agrabe tinagdalanak. Jack impagarop anadanak matgayaman iti anxiety. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay ti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing unay nga asawak. No saan nagapukan kwa na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita nasayaatan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan duwang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayan ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin.